Kap, Oh, sada kayo lang gayam ito eh. nagrapsapa ka man na bay. Ako maya ibagat Kap. Igdalalusak ti ari bay may nakarukurok butin na yung kumasangsangon. Panak ko mga ibagat ti kwartam pa lang. Kwarta? Magdawin. Atos ata mare awan may pautang ko ano panggibla ti kwarta. Uwa. Kapitan nga awang kwartana, posible mit ah. Kita umit talaga ti kwarta. Nya nga iti sarbina ti kinakapitan mo no, mit kwartam gaya. Ay, ano ti nagkamali ka tamare nga porket kapitan kit adu kwartanan. Nya ta nga kapitan eh. At nakla umutang kanyam Kap, di nakpay nga pautangan. Ngami ti kasta nga kwamon Kap. Samantalang si kati umutang kanyami, kaalis to, baliktad pa yun. Tapos bali si kami na nagkapitanin no. Kwa, kasta kami na ti ugalim, di amo ti pautang. Ay, ano ti nagkamali ka mare. Nga porket kapitan gagit aglalapusanan kan. Kikas, dahil ti pagkaamok. Ay, Iti kapitan kikwa, adu kwartana. pulos mare. Ultimo brief ko pa yung gumibasok-sukatanin. Kapigan tag kapitan ka. Puro but iti brief kon. Siyempre ti kapitan. Tamo kang kapitan kikwa pa eh, dati service na ida. Ay sus, awan mare. Babawit nga rin nga nagkap-kapitan. Number 1 ka pa imit nga. English lista ka dyan. Di Ito man ti balay min eh. Ampay malamalpasin eh. pagpweta dakas ti nga, balay mo ka. Ampay malamalpas ti balayin. Ta mo maami nga sweldom. May itultulo mo lang. Abunado ka pa amare. Sible nga ata ka. Abunado ka pa no dati patulong nita. Sarili makwarta di mare. Si dukutim nga pag Ano, di kwa, sweldo nga, kada, kwa. pamasahis mo. Agilibre kan do pa. Sarili makwarta di mare. Para man no, adu kwarta ti kapitan. Malabusan ka mare, no, gubra ka ti barangay. Amom siguro, kit nalaga Okay ti, no, dati balak ko nga, ang kapitan ako mamit ti. amom siguro, nalaga ti, service ti barangay. Ay, nagkamali ka mare. Baliktad sa amin ti, kwan. Baka, Baka kahit mo siya ti, pautang ka niyan pare. nga porket kapitan ka, at bagadan no kapitan, at kwartanan, awan. Ultimo piso, agyan ta wallet mo, masigod mare. No, dagpatulong, o kanyam amin ti, kwa, kanyam mare, pamerienda, ay mabaing kan tumit na mo pamerienda, amuda kit, amuda, adu kwarta. Kala di natayan, ita ni o, nagpatulong da, mag-request ka tilungon, kwarta malin na din ni pagplete mo. Sible ka. Madami ti, kwa ita. Tapos dakas-kasaran, agdukot ka do sarili makwarta man eh. No, kasi di kayo ugalim Kap. Sible o. Mabaing kami nga tumulong, no, kapitan ka, siyempre number 1 may tinaga mo, dyan ilista. Nga, kujay Kap, kundi MC ka no kakap eh. Awamit nga ruti ko, ano, kundi sarita ka, kahit mo lang pa nagsarita di sango, kahit mo lang ti makatipid di inumin kit. Isurog nga may met, agyan ni dito ka. Atamit lang ti, mading ugalim din Kap. Minsan ka panta ka nga, bota kami imot ka launay. Naahang nga makawawat. Yan muna siguro kita, adot kwarta ti kapitan. Naglag nga bakitan.